impamvu ikomeye rero tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Iyo mpamvu ni uko akanyabugabo, kwigirira icyizere, kwiremamo imbaraga cyangwa guterwa imbaraga n'ibindi bijyanye nk'ibyo, nkunda kuvuga ko bimeze nko kwiyuhagira. Rero iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa, icyo gihe utangira kunuka. Rero ni ijambo ryahindura ubuzima, tugomba kuryumva buri munsi kubera ko ibidutera imbaraga bimeze nko kwiyuhagira. Dukwiye guhora twumva amwe mu magambo ahindura ubuzima buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Ndashima umutoya rero. Uyu ni Saddam Hussein, yavutse rero ku wa 28 Mata mu 1937 mu mudugudu wa Al-Auja hafi y'umujyi wa Tikrit muri Iraq. Ubuzima bwe rero bwatangiye mu buryo bugoye cyane. Se yapfuye cyangwa abura mbere y'uko avuka, maze nyina agira ihungabana rikomeye kubera ko ubukene n'ibibazo byo mu muryango byari bimeze nabi. Saddam rero yakuriye mu buzima butari bworoshye. Yaje no kurerwa na se wabo bitaga Tarifa Khalillah, umwigisha rero gukunda igihugu no kwinjira muri politiki. Akiri muto rero Saddam ntiyagize amahirwe yo kwiga nk'abandi bana. Yatangiye amashuri atinze, ariko yari afite inzozi zo kuzaba umuntu ukomeye. Amaze gukura rero yimukiye aho bitaga Baghdad, aho yakomeje amashuri ndetse aninjira muri politiki. Mu mwaka rero mu 1957 yinjiye mu ishyaka rya Baath Party. Iri shyaka rero ngo ryifuzaga ko ibihugu by'Abarabu byagira ubumwe kandi bikigenga. Nyuma y'imyaka rero ibiri gusa, mu mwaka wa 1959, Saddam yitabiriye umugambi wo kwica minisitiri w'intebe wa Iraq, bamwitaga Abdul al-Karim Qasim. Uwo mugambi rero warapfuye, ntabwo wamuhiriye. Saddam arakomereka maze ahungira muri Syria, nyuma aza kujya muri Egiputi. Aho niho yakomeje rero kwiga no gukomeza ibikorwa bya politiki. Mu mwaka rero mu 1968, ishyaka rya Baath ryafashe ubutegetsi muri Iraq. Saddam rero ntiyahise aba perezida, ariko yabaye umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye kurusha abandi. Yashinzwe rero kubaka inzego z'umutekano no gukomeza guha imbaraga ubutegetsi. Umwaka wo mu 1979, Perezida Ahmed Hassan al-Bakri yareguye, maze Saddam Hussein ahita aba perezida wa Iraq. Akimara kujya ku butegetsi rero yashatse ko igihugu cye kiba kimwe mu bikomeye mu burasirazuba bwo hagati. Yubatse rero imihanda myinshi, amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi. Yagiye rero yubaka ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Leta yashoye amafaranga menshi mu burezi no mu buvuzi, kandi abaturage benshi batangira kubona serivisi batari barigeze babona mbere. Kubera rero amafaranga menshi yavaga muri peteroli, Iraq yabaye kimwe mu bihugu byari bifite ubukungu bukomeye muri karere. Ariko nubwo hari ibyo yagezeho, uburyo yayoboraga igihugu bwakunzwe kunengwa. Abatavuga rumwe rero nawe benshi barafunzwe, abandi baricwa, abandi bagahatirwa guhunga igihugu.
imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yamushinjaga gukoresha ubutegetsi bw'igitugu no gucecekesha abatamwemera. Mu mwaka rero mu 1980 Saddam Hussein yatangiye intambara na Iran. Iyo ntambara yamaze rero imyaka 8 yose kuva mu 1980 kugeza mu 1988. Yamaze imyaka 8 yose, yari myinshi cyane. Yahitanye rero abantu benshi cyane, abasirikare n'abasivili, ndetse igihugu cya Iraq cyatakaje amafaranga menshi n'ibikorwa remezo byinshi nyuma y'iyo ntambara. Uburyo ubukungu bwa Iraq bwari bwarasubiye inyuma cyane. Nyuma y'imyaka 2 gusa rero mu 1990 Saddam yafashe icyemezo cyo gutera igihugu cya Kuwait. Yavuga ko Kuwait rero yibye peteroli ya Iraq kandi ko yagombaga gusubizwa. Icyo cyemezo rero cyatumye ibihugu byinshi biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitangiza intambara izwi nka Gulf War. Iyo ntambara murayizi cyane. Mu gihe gito cyane rero ingabo za Iraq zaratsinzwe zisabwa kuva muri Kuwait. Nyuma y'iyo ntambara rero Iraq yafatiwe ibihano bikomeye by'ubukungu, ubuzima bw'abaturage burushaho kugorana, habaho ibura ry'ibiribwa, imiti n'ibindi bikoresho by'ingenzi. Icyo gihe birabura. Mu mwaka rero wa 2003 Amerika n'abafatanyabikorwa bayo bongeye gutera Iraq. Bavugaga ko Saddam Hussein afite intwaro z'ubumara zashoboraga guteza akaga isi. Nyuma y'igitero rero ubutegetsi bwa Saddam bwarahiritswe. Nyuma yaho intwaro zavugwaga ntizigeze ziboneka. Ibintu byakomeje rero guteza impaka ku mateka, abantu bayoberwa ibyo ari byo. Ku wa 13 Ukuboza 2003 rero Saddam Hussein yafashwe hafi y'umujyi wa Tikrit. Yari yihishe mu cyobo gito cyubatswe munsi y'ubutaka. Amafoto n'amashusho yo gufatwa kwe yakwirakwijwe ku isi yose, nta muntu utarayabonye. Yaje rero gushyikirizwa urukiko rwa Iraq aregwa ibyaha birimo kwica abaturage no gukoresha nabi ubutegetsi. Urukiko rwamukatiye igihano cy'urupfu. Wa 30 Ukuboza 2006 Saddam Hussein yamanitswe afite imyaka 69. Baramumanitse. Kugeza n'uyu munsi Saddam Hussein akomeje kuba umwe mu bayobozi batavugwaho no mu mateka y'isi. Hari rero abamwibuka nk'umuyobozi wakundaga igihugu cye kandi washakaga ko Iraq iba igihugu gikomeye. Hari n'abamwibuka rero nk'umuyobozi wakoresheje igitugu, ibikorwa n'urugomo ndetse n'intambara zasize abaturage benshi mu mibabaro. Icyo rero amateka twigisha ni uko ubuyobozi bwiza butubakira ku mbaraga gusa, ahubwo bushingira ku butabera, kubaha uburenganzira bwa muntu no gukorera abaturage bose. Nubwo umuntu rero yaba afite ububasha bwinshi, amateka ahora asuzuma uburyo yakoresheje ubwo bubasha. Mbere yuko dusoza, reka rero dusangire amagambo akunze kwitirirwa Saddam Hussein. Aya ni amwe mu magambo rero bavugwa yuko yagiye avuga
yaravuze rero ngo igihugu kitirwanaho ntikizigera cyubahwa, kandi ubwoba ntibwubaka igihugu, ubutwari nibwo bwubaka, kandi icyubahiro cy'abaturage kiruta ubutunzi. Hussein yaravuze ngo ubumwe nibwo buha igihugu imbaraga. Nubwo urugamba rwaba rukomeye, abantu bafite intego ntibatsindwa byoroshye. Hussein rero ayo niyo magambo bakunze kumwitirira yavuze. Ijambo rero ryagucitse duhuriye kuri YouTube, kuri The Future Voice Online TV. Ndashima umutoye. Ntibibagirwe rero gukora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane.